Hej, lesti għall-istorja? Jiena Jacqueline u llum ħanaqralkom silta mill-ktieb Il-Kantina tas-Sigriti. Storja miktuba u illustrata minn Mattia Zmizzi. Kyle, Estrid u Jacob kienu fil-kantina umduża, friska, briħa ta' eluq u ġebel imxarrab. F'daqqa waħda semgħu leħen ikellimhom. Merħba fil-kantina tas-Sigriti. Probabilment intom qegħdin hawn biex issibu u tieħdu il-ġawra tal-Ambra. Iżda l-ewwel tridu tgħaddu minn 3 provi li jistgħu jkunu fatali. Tajjeb li tkunu tafu li mal-ġawra hemm magħmul. Jekk ma tridux tagħmlu ħsara lilkom infuskom u lir-raħal tagħkom, ħallu l-ġawra tal-Ambra fejn issibuha. It-tfal ħarsu lejn xulxin skantati, iżda meta ħarsu madwarhom raw qasma fil-ħajt li fiha kien hemm cassette recorder mimli trab u grif. Estrid li kienet l-iktar waħda teknoloġika fost it-tfal, ħarġet il-kazett bġibda sabiex tara kienx hemm xi data jew xi isem miktub fuqu. Estrid ħadet nifs il-ġewwa u bleħen sorpriż qaltilhom li d-data li kien hemm fuqu kienet ta' ħafna snin qabel kienu twildu huma. Kyle biex jipprova jżomm il-kalma qal lil sħabu li probabbli din kienet xi ċajta għax saba diffiċli jemmen li din l-esperjenza kienet verament reali. Estrid qalet lil Kyle li probabbli ix-xieħ kien diġà qallu dwar il-provi u l-magħmul iżda hu kien moħħu biss fiċ-ċavetta. Kyle xengel rasu u ammetta li Estrid kellha ftit raġun. F'dik is-sekonda, il-biba li niżlu minnha instabtet. Il-katnazz li kien sparixxa meta fetħuh issa kien jidher maqful minn ġewwa. Iżda ċ-ċavetta ma kienitx għadha hemm. Fil-kantina waqgħet dalma u f'dak il-mument it-tfal ħarsu lejn xulxin imwerwrin. Irrealizzaw li issa kienu msakrin ġewwa. Il-kantina kienet mudlama u l-unika sors ta' dawl kien ġej mill-fjakkoli li kien hemm matul il-kuritur twil li kien hemm qudiemhom. It-tfal ħassew ġisimhom iqum xewk. Ħadu nifs fil-font u bdew mixjin. Wara ftit passi Kyle għajjat: "Inżlu!" Estrid baxxiet, iżda Jacob baqa' jiċċassa u jfittex madwaru bajnejn berqin. Fejn se ninżel Kyle? Minix nara taraġġ. Iżda Kyle ma kellux ċans iwieġeb. Għajja Jacob, hekk kif farfett il-lejl. Ħabot eżatt ma' wiċċu. Jacob beda jwerżaq u jagħti kemm jiflaħ bidejh. Iżda iktar ma beda jiċċaqlaq, aktar il-farfett il-lejl beda jaħbad ġo fih. Sama fl-aħħar tar u sparixxa fid-dlam ċappa tal-kantina. Kyle u Estrid ma velħux iżommu bid-daħk. Hekk kif raw il-Jacob wiċċ abjad karti u nifsu maqtuħ. Meta wafqu jitqu, komplew mixjin, imma issar biktar attenzjoni għal dak li kien hemm madwarhom. Sama fil-bogħod lemħu bieb. Hekk kif resqu aktar viċin lejn il-bieb tal-injam, it-tfal ħarsu lejn xulxin. Kyle ra toqba bil-ħġiġ imkisser fuq nett tal-bieb u beda jaqbes u jipprova jara x'kien hemm fil-kamra misterjuża. Huwa ma setax jara eżatt x'kien hemm, għalhekk fetaħ il-bieb bil-mod b'saqsieqa. Min jaf x'kien hemm, min jaf it-tfal kienux fil-periklu. U tajt kienu se joħorġu minn dil-kantina u fuq kollox daw kif spiċċaw hemm.